Diluluan nomor sama peluluan nomor las diroha. Perjulu saya kita madok mau lihat itu mata nomor 2 di batang. Dia si dirohanan atau tong mengiring-iring kita. Lumumi matong dinapataro kita. Boy kita mana tampat tutongan ibang aja naon. Totong do kita di bagasan hahi pason. Jana totong doi marlas diroha. Ados saulat naik hataro horong mau lihat di kita nomor hamaranggi. Koparan yo punta bagar bosi siring oringo. Buru dohot bere. Suang-suang nang dohot juga bere. Na adong maringanan di luar Jabodetabek. Lumumi lagi kita nomor hamaranggi. Dinang tangkas main di pasahan tamu tua ulah sama pun. Asa au mantongan no dingalahu manos alu-aluta. Tua mata pada parbosi. Lahu mangalu-alu nasida. Pergi dia uning-uningan naik. Tua mata nomor 2 di batang. Atau pujalo matong ulah sama pun di bagasan utuh serek miroha. Ulah honok ko na toksen na sa tolat igugu ng doon pikiranku. Alay totong nomor Panginoon di kita naman dong atubo. Molotung adong nahurang lobian do dia kabamudahok ko. Lumobi ni na magbuat tuan ikot dangta. Asa totok kita bersihan duan-duan. Mau lihat tema di kita nomor hamarangking gombaran ni dahoko. Bagar busi siring orimo galima jala oras. So mani-mani hamu amang pandai namin na malo. Tumulo dohoran namin mau lihatin. Dinong marnatapag kamu di pokok alaman namin. Dinong rohang manggohi mga dobi di gokon dohot jojo namin. Amang pande namin na malo, nahok di buda na sumarlaw kota, nahudul di batuan, nahok di bongkaran ni rumah, nahisa huwantong surul, jalan na malo na huwantong mga labati, nasiyag marbangiluan, nasay pasaha-saha na, dua mata, debata, mula jadi. Di buda niyo punta si jolo-jolo tubulo naman dokon, manaking na itong asaw tertutup, dadap asaw ng terlalu. Ala niya bang pada namin na malo, asa tumpos si tuturohan namin mo na nihasubuto. Birtarotok namin inamaho mga namos alu-alu namin ito mata nomor 2 di bata. Marhita sa luhut na kauning-uning amunay. Asa dumulo mayo atong dagang martarias makita kauning-uning amin. Panudama. Mau lihat memang pakai namin nung ating sikok besar hukum dami hangin tung suarong benang murah. Dison adong dohu batu pahangin semua santi nami. Asa santi madini nantong santi maduhu. Koras di madini birto di maduhu. Amang pada namin na malu semua dengan namin mau nantong maduhu kamu tuh punya alaman namin. Bau jangkok kamu di bongkaran di rumah namin. Pahot gundula muna di pasa-pasa di bagas namin. Dinalahu baru-baru kerap dohot kami puna di kasuhulan. Atau memang pada namin mga dari mga muna, Roma kami basa nato. Sa tabigurang iya mataraga, nangin at tasuribada, na humaliyang na humalahok. Asal punta na parjulumin na martukotos siya laguti. Na penukkan ini pun tada berjolo tay hukum untuk siap puri gokos si memang jujur siya lusan hope mo na ni hasbutong di sol nung nga di pasahatamu pinggan nahok di hudulan na nagarisihon ima harapui pir naburat tiar dohok miyak sa buri-buri dohok rin isitio suara natinok pa ni pamartata si palasrohan yang mataraga ng songani na tasuribada. Hasa sisemen na malanyuhum sukum matong mula ni hata naman pumahami libo na ni hasbutong. Dia do dakana, dia do nokna, dia do hatana, dia do nilokna, sidok buti mahami, dia mo muna ni hasbutong. Mauli ate mamang pandai namin na malo. Di naman panukum matutunwain damang disituhun ni ulaot tani bagas sa sagaryon. Siyan hami bentong muna ni hasuhuton. Takas mahami marbual-bual. Idoda baka sa jalalan na diono na dia hatana, dia mana nidok na di situ huni lauta di bagasan sedarion. Amang pada namin na malo, so menang takas di damuna, dinang marnatampag kami mang disugog paran ni opong namin, pagarbusi siring oringo, buru dohot bere, suang songoni nang dohot ibebere, na adong maringanan di luat Jabodetabekon, suang songoni nang humaliang bere. Di nama kalaso kami atong dipaso-paso ni Tuhan ta. Nau kujalo kami sianak ka ari-ari naung sampo. Namangiring-iring kami ng parorot kami. Lumowi matto na baluahok kami siya namasa sa unari.
imasahi-sahin di bardagi mo si Kopi sa pulisyaw. Alam niya ito nga mga parte namin. Tama kami madok maulihat ito ang mata na marituwa di bata. Marhita di ulaw tadi baga sa senaryo. Iba ulaw pertamianan. Natotong lubay kami mauwas. Dia kapaso-paso ni Tuhan ta asa tungang giat kami. Totoo na butang paso-paso daruli siyang asin ni Tuhan ta. Nang dia kaya nakon namin at kanamin. Manginudo kami totong paso-paso tuwa mata na marituwa di bata. Asa tukang dia diramoti na sila to sa hakto na iburo bagodang. Ang dia dapat so kanhata ni na tua-tua na mandokon asa tanggo ni natong asa na kanibulugodang in natong tinanggo pinangayta ito sa iburo bagodang sa luhu ang kaya nakon namin ang meton sito kadau kaya tong dia panabanait na ito. Nang dia kaya nakon namin ang magodang nang dibaga sa persikolaan na rodi nang dibaga sa perkarijuan. Tontok kami mga ngalualo ito ang mata na marututua di bata. Marhita sa luhu ang uning-uning ang munay. Maminta paso-paso kami at to. Ang giyan, diramoti sa luhu ang kaya nakon namin o dibarbisuhin na dibaga sa persikulaan. Dibargugoy ng dibaga sa perkarajuan. Asa marbisong na sida, dinagang ihutong persiyajaran na dibaga sa persikulaan na. Diyan margogo ang kaya nakon namin, dinalaho mamulahon ang kaulaw ni nasida dibaga sa perkarajuan na. Ang giyan atong nagusong katalin na tua-tua naman dokon. Asa rumay jungin na tong marduhu si tataro di alaman na sa nila di bata tong dia kaya nakon namin yung biso dibasaw sa luhut ng akasik-kasik na dokahan sa dako di kami sa kata na tua-tua naman dokon asa hawangin na tong marduhu songgok may di bona di bitanar sa nila di bata man di kami sa luhut gajang yung sa luhut na kami orang tong si torong pinokuman pas matihut to sino ang pande namin sa kata na tua-tua naman do sa maraku na uli na sa maradong adonalingkan asa mangulutin na uli na rin kan diulaw tadi baga sa senaryo nung matapos nakikugato pa kami ima pelantikan ni pengurus ng terpilih dinalaho magkubasi dito ang bagas puan nanyon ima periode 2022 sahat 2025 nalahoro marhite ulaw tadi baga sa senaryo namang pande namin naman lo asa marhite po ako ulaw-ulaw unay maminta paso-paso kami partangiyang tuamata na martua di bata asa tumangi atong sa luhut na dibargugoy jala dibarbisuhi kami akan naraho magkulahon nang terpilih dinalaho magkugasi magulahon manang-anga penamasa dito magagas puman ng yon sa hatuari na maging lumobi to dileo di kami labas ni Roha asa ang iya marlabas ni Roha sa luhut na pamurus ng terpilih sa hatunalaho mangujuming periode tahun 2025 na laboro so ni mamampan din namin nabuhay ko taryasok kami semua situhun ulaw ta dibaga sa senaryo. Sino po di mami maraku mauliati? Mauliati matutunan horas dia menggunakan dia suto. Dia rinauli dia rinalingkan namun diluhul niya magtaraga. Di patok kahamu dosa ulaw pertanyaan. Ima dapat dahon nadus durhamu paparang yo puta naguloli o puta bagarbosi siri olingo. Ope tutu dia menggunakan dia suto. Asa dari beso mendekat medutuan amat dong. Pinanti kok gusur mentok tutup ini tadian. Dunia harus mengalak kepaparan dia puta bakar bosi dusima dapat rasa tak kemana jadi wala dari dia mentok jadi garingi saya tunggu mah dia muna kepaparan dia puta bakar bosi anak partai dulu balap dobo farmas jadi rasa saat disuruh mentok satu boten di garas tobet meri utang di bulan saat mamulu sudah manguru kepaparan dia puta bakar bosi saat mau panggabean saat mau perhorasan dari potong mana nama itu oke bukan yang sungguh ala nomi patare samur dan ingat sudah ima narau sudah holok kabar apara di tikyo setok tong mah hatta di batana mangaramodi di baik kamu do tutu uning-uningan di putas julu-julu tubuh dalam menghidup yang tomat dari bata mau lihat tema di hita sudena horos kaitan dengan laut oke dia menggunakan sudo ador sering pengidu hamu doktor muna dalam masih lo pada kena pada tubuh sama nomor bobek kami maju kontak si biduli mana si bidul nopas dalam ternyata mengidu tutup dari bata warsa dari bata oleh buru Roma tuson asejalo harus disitu dia merenungnya dia kita sore sarong yang untuk kesehatan harus kamu betul dulu hari Jadi orang semua dulu hari. Orang kamu betul. Horas.